Sad prelazimo na kategorije koje imaju, možemo reći, jednu kvalitativnu možda komponentu. Prva takva kategorija jest kategorija dionice godine. Ona je specifična jer je kombinacija mišljenja članova koji su nominirali dionice za koje smatraju da zaslužuju ovu titulu i stava javnosti koja je za dionice s najviše nominacija mogla glasovati putem online ankete na internetskim stranicama burze. U konkurenciji su ove godine bile dionice društava Atlantska plovidba, Hrvatski telekom, Podravka, Span i Valama Riviera. Prije nego proglasimo dionicu godine, evo izvatka iz obrazloženja članova burze koji su nominirali upravo tu dionicu. Jedna od najtrgovanijih dionica s kontinuiranom i stabilnom dividendom. Sveobuhvatnost informacija kod tromjesečnog izvještavanja. Kvalitetna strategija odnosa s investitorima s fokusom na aktivnosti koje poboljšavaju vidljivost dionice, kvalitetni poslovni rezultati, korištenje vlastitih dionica za nagrađivanje zaposlenika, visoka likvidnost, angažman održavatelja tržišta, kompanija koja je izašla van granica Hrvatske, što možemo reći samo za nekoliko većih domaćih listanih kompanija. Zadovoljstvo nam je dionicom godine prema izboru javnosti i ove godine proglasiti dionicu Hrvatskog telekoma. Evo pozivam gospodina Danijela Dauba, člana uprave za financije Hrvatskog telekoma, da preuzme nagradu od gospodina Tomislava Gračana, člana uprave burze. Yes, ladies and gentlemen, thank you very much for this award. Second time in a row, it might become a tradition. So really happy to receive this in a year in which not only Hrvatski Telekom is rebounding after a very challenging 2020, but the whole economy, most of the companies also on the Zagreb Stock Exchange are having a very successful year, us amongst them, and this is why it's a great honor to receive this prize the second year in a row, especially in a year where it's also the 30th year of the Zagreb Stock Exchange. We're about half of the time in the journey and happy to support also the capital market and the capital market culture in Croatia, not only with this award, but also topics such as, having introduced an employee or manager's incentive scheme based on shares, about share buybacks that we're running, about the dividend, about educating the capital market. So really happy to be part of this, and once again, thank you very much for this great award. Hvala vam.